maundu makorwo makihana ta kuria kirabu kia Wolves niyo mithige makorwo making'ethana na timu ya Brentford na kuria timu ya Bolton Wanderers makorwo magitongana kana makinyita ugeni timu ya Luton Town na timu ya Bristol City makorwo magithaka na West Ham United na kirabu kia Birmingham City makorwo makiurania no ikagi na njira igwete na timu ya Hull City. Thutha wa kimera kihituku timu ya Manchester City kuhotana gutugwo gikombe kia FA Cup, gikombe kia Champions League, gikombe kia ligi nene ya Ngeretha. Hihi kimera giki ni makuhota kuyukia gikombe kia FA Cup na ikerekaria gia gatatu mbitikaini cia gikombe kia Emirates FA Cup, na umuthi maundu makuhana ta uu. Timu ciramataga kahika ligi nene ya Ngeretha Wolverhampton makunyita ugeni kirabu kia Brentford kiharo-ini kia Molineux Stadium, na kio kirabu kia Bolton mang'ethanire na timu ya Luton Town. Timu ya Birmingham matungane na Hull City. Timu ya Bristol City manyite ugeni timu ya West Ham kiharo-ini kia Ashton Gate. Handũ-inĩ ha mũthingi iharo-inĩ njĩtagwo Mwangi wa Gĩcohi.